ubugebengu njengamanje ungazenda amakhaya nemndeni akusho kodwa lokho ukuthi singakhulumi ngobugebengu babo sithi naye buhle ubugebengu ngoba nakho kwenziwa umuntu wakamasha umuntu omnyama bahle bethi umuntu omnyama noma ngabe umnyama kodwa uma wenza into wrong i-wrong ayishintshi futhi ibe right ngomnyama so ngifuna ukubonga nje wonke umuntu okhona umndeni wami Bhele sinani ozokube sekugcineni ngoSeptember sobe sidla futhi senza sure ukuthi lesigila kuba lesi siguliswe ngempela-ke manje ngasho from the start ngathi usagula kancane usazogula lento ayigulayo-ke manje sancane usazokagule into yangempela-ke manje ngoba ngeke ukwazi ukusuka lezweni lakho silokhu simtshela ukuthi umhla 30 goduka wena ulinda after umhla 30 uzogila lo mkhuhlane akudelela ngempela yabo and baningi abantu bokufika abasidelelayo bangahloniphi la ezweni ngihlale ngisho ukuthi mhlawumbe kwamanje ngabe sisahleli kahle nabo ukuba basideleli kanjani but manje isikhathi sesiphelile abantu bakithi angasheshe ngikhathale still have a long way to go. How are you, my friend? Are you good? Azele indaba kuzofika bese ngithi ubabavula ngababhoda ngaba sengaze nje sesifike esibhedlela so sicela abahamba nathi ngikuselele sizohlangana ngoba if sidedela lento ngiyantshela mina mhla 30 uhulumeni wayitshela ukuthi mhla 30 kufanele kuzobe seku-right mhla 30 usangulini kusho sithi ngamane si-relax sibe-right njengamanje yona into esoyiphila so leyo yakaMbele imbuye eSouth Africa yabo so asiqhubekeni yesizwe nangolesine angisasijeki yebo khona sekhathele ngisho sekhathele sheshe sigoqe ngoba phela ngeke sizwe nabantu bokufika sizwe nabantu bakhathele wabona abahaya yabo masekhathele lo buzo ukuthi kubangelwe yini ukuthi sin impi kanje igcwele igazi amaphoyisa angasiboni isidingo sokuthi alekelele umndeni ngendlela ephuthumayo efanele. Number 2, lo muntu illegal lo ogwaze lo dadewethu bese kuhlela ukuthi uzomikisa esibhedlela sabantu abahlanyayo. Obvious we know ukuthi there's allegations ukuthi bamikiswa lapha bamjomba 6 months ayiphumulele bese nenini seyakhishwa out of the country. Those are allegations, but if they are true I want to know ukuthi kwenziwani ukuze kuthiwe lo mfethu uyahlanya. How was he confirmed ukuthi uyahlanya medically when the second day umndeni wakaZuma ubabuzuma as a lawyer okwazile ukuthi alwele lo mndeni ukuthi babize lo muntu ecourt namhlanje ubuyile futhi lo muntu ecourt iprosecutor noma ijudge amithu say likwazile ukuthi libone ukuthi lo muntu akaphambene uphile esaka therefore he is fit to stand trial. So I came here to start ukuthi sizogijimisa laba abangawenza umthetho because my duty is to make sure ukuthi laba abasebenzela abantu abakithi specifically ama-South Africans kumele bakwazi ukuthi bawenze umsebenzi wabo ngendlela efanele ngesikhathi esifanele basevise i-country. Uma bengakwenza bacace ukuthi yini into enza ukuthi bengenza umsebenzi wabo ngoba now lo muntu medically kuthiwa akahlanye the doctor how did he get ukuthi athi uyahlanya iphoyisa leli wayebangenzanga indlela efanele basheshe bambophe babheke lezi lamanxeba wakhe amanxeba wakhe nje amanxeba amancane mangizwa kodwa kuthiwa udeserve kwasesibhedlela. It's a waste of our resources. Ileyo nto ngilethela ekhaya. Thank you very much. Babesho ukuthi akusiyi-murder, i-attempted murder, so there's no need ukuthi bayilungisise. And we said to them, but you can't do that. Whether attempted murder noma murder, you still need to make sure that you take yonke evidence engaba khona kwi-crime scene. But if uNkulunkulu ehlela ngenye indlela nje usesihambe emhlabeni then uzokwenza kanjani because kumele i-conduct from attempted murder to i-murder but liyasina uzange usebenze base besitshela ukuthi no lo muntu usephuthuma esibhedlela kodwa uma sefika lapho ngathi usewumuntu ohlanyayo and we did say emaphoyiseni ukuthi no lo muntu kumelezela enkantolo kumele bomanje oshoyo ukuthi uma embheka akekho esimenze ukuqula icaleni ke kuveleleke ngikhaya ukuthi uma ekhuluma nomuntu angakho kuyacaca ukuthi uyalandela nje into yasenkantolo ummeli wakhe ezwela ngokuthola ummeli uyena futhi oyizokeli wathi akayifuni ibail yabo. So umuntu usokwazi ukucabanga ukuthi ngisho ibail akayifuni kusho ukuthi ikhanda lakhe liyakwazi ukubamba ngendlela right. Ngokwethu uma ngabe sibheka njengabameli bomndeni kuyasho ukuthi umuntu lo bezama ukubalekela amacala kakhulukazi because to try and kill umuntu wesifazane over 40 times umgwazi then ugwazi ingane na 16 years but also umuntu bezama ukurana isonto lo uyazi ukuthi abantu abaningi basebenzisa amasonto kodwa behide ama-drugs benza i-extortion, money laundering, ziningi izinto abazenza using lamasonto.
So ngokwethu sicabanga ukuthi uyaphila and kuzomela abuye ezenkantolo awamele lamacala akhe. Mina ama-attempted murder awuthi umuntu opheleleyo wesivili iminyaka eminingi. Mhlawumbe ekulandeleni kwenu ngakwezomthetho khona yini mhlawumbe i-history ekhona la iy'ngxabano ezigcine mhlawumbe ngabe Well, ukuthi I think sizolinda ukubona into ezoba kwi-docket phakathi because I think amaphoyisa kufanele enze uphenyo. Ezinye zezinto ezenza ukuthi ehlehla ecala ukuthi amaphoyisa kufanele ayothatha ama-statements amamangali okuzoba usizo limele, i-statement sengane, i-statement sephoyisa elafika lizobopha nabo bonke nje abantu including ama-report odokotela. And kulobo bufakazi khona buzositshela ukuthi yini enye yayibanga kodwa siyazi based on into eshowe ingane ukuthi wabuza ukuthi kwathi ubhuti wakho waye elokhu ebhizi supporter i-march and march futhi kahle kahle nakangifuni njengabo bonke labantu kwaqala lapho-ke ingxabano ngalelo langa but we know ukuthi bekune-protection order which means usizo bevele ngasamfuni ukuthi asondele eduze kwabo kodwa konke lokho engathi sekushiyele usuku uma ngabe sekusenkantolo kodwa into esinesho ngayo ukuthi based on ubufakazi from ama-facts and circumstantial evidence wa-convinced ukuthi la kuzomele kube ne-conviction because akusuke umuntu wabaleka wathola after 10 days wabanjwa esanda kuphuma sebakhiyele phakathi endlini bonke ubufakazi buyakhomba ukuthi uyena so we're not expecting anything ngaphansi ka-15 years okufanele ayithole ziminyaka enje. umbuzo wokugcina mhlawumbe khona yini possibility yokuthi mengabe kuwukuthi icala selenziwe laphela abe umuntu omuvayo ayokwenza lapho bekhona? Well, basically into ezokwenzeka ukuthi if efinedwa guilty mhlawumbe lesenkantolo limnikeza ku-25 years or 20 years or 15 years whatever inkantolo kufanele ahlale prison or whatever-ke iy'boshwa ziyahamba zokuyivakasha kwamanye ama-university lawa ama-prisons bahlale kodwa khona agwetshule la eSouth Africa uma seqedile ukugwetshwa wasiqeda isigwebo sakhe kwafanele bese bamdiphotha because vele kahle kahle kuyacaca ukuthi khona bakhe la vele abukho emthethweni so kuthi isigwebo khona sisebenza isigwebo akahamba usenza ngale uzosiqeda la isigwebo then bese yahamba ilokho vele thank you so much. Mfowethu okwenzekile namhlanje enkantolo ufikile-ke umsolo nje wade shilo inkantolo izoluthi iyamdinga egula ngekhanda enjalo uma ifika-ke inkantolo-ke ibisithi-ke akatholakala utolika wasezweni lakhe ozokwazi bakhulume bazwane babuzane nje imibuzo ethize babuzana lo mbuzo ingxoxo yabo yahamba kahle kakhulu ekutolikelaneni kwabo yabe sithi inkeso yenkantolo no iyabona lo muntu ufithi ukuthi angayimela i-trial yakhe so lento kade lokhu uyagula ayilona iqiniso kanti nathi njengomndeni besilokho simile ekutheni lo muntu akukho lokugula kwenzayo uya-act yabe sithi-ke inkantolo senkantolo iyalihlehlisa-ke icala ihlehlisele mhla ka-8 kuSeptember kodwa yena uzokwathi ukuyolinda ngase-Westville Prison okuyinto-ke siwumndeni esiyishayele kakhulu ihlombo waphinda futhi wabe sethi ibheli akayithandi ayifuni nale ihambe khona kwasijabulisa-ke lokho somndeni ngoba bechaza ukuthi uyalibona iphutha uyasibona ukuthi wenzani uyasibona ukuthi akakulungele ukuyohlala nomphakathi ubuyisilwane waphinda futhi wathi ummeli akamdingi uzosikhulumela konke-ke lokho bekusinika ukuthi no sidila nomuntu oright oyazi into ayenza. Mhlawumbe inkumeli zakhe angahlayithule kuyona inkantolo ikuphi enikulindele njengomuntu okhombisayo ukuthi icala uyalazi noma usho ukuthi nanelisekile uma mhlawumbe kukhona okunye akulanda okungali kwenikulindele nizothini? Mhlambe okungale angakulanda ukuthi mhlawumbe wakhohlwa wahamba ejele sofile kanti akafanga yilokho kuphela okungale angakulanda ngoba la sikhuluma ngomuntu owayezama ukubulala umuntu ngendlela ebuhlungu so ayikho enye into ongathi ufuna ukuyilanda engale i-case wayezama ukubulala abantu besifazane aba-2 ngehluku esimangalisayo so icala lethu limi lapho akukho okungala angakulanda okungenza ukuthi sikhohlwe ukuthi yini ayenza. Nikulindele njengamanje mhlawumbe ubulungiswa ebenibudinga njengomndeni nibuphi? Ubulungiswa besidinga njengomndeni ukuthi mfethu sibone izinto zihamba ngale ndlela umthetho kufanele uyihambise nakhona kungabi nobukwirikwiri lokhu kade silokho sibona kwenzeka ekuqaleni ngoba le nsolo besinazo bazama ukuthi bameqise sibona ukuthi beziyiqiniso ngoba kutholakele namhlanje ukuthi nje kade befuna umusa e-Fort Nep 6 months beyingekho into abamamisela yona leya muntu uyaphila so sesilibhekele eduze-ke leli cala ngoba siyabona ukuthi kukhona le elifuna ukuthi lihambe likheqeke khona. Ngokwezomthetho-ke ukuthi bebezama ukwenza okumkhoshosho ngale nithi nini ukusukumela lolu daba ukuthi
niphinde nidlulisele emthethweni ngalaba abebezama ukwenza ukukhoshosha. No, umndeni unabo abameli abawumele, so lolu daba likubona abameli bethu balibhekele eduze, lolu daba lomkhoshosho silosusola futhi sithi masiqeda ukusola siwuprove ukuthi ngempela ubuye wona, so abameli babhizi ngalo lolu daba. Mhlawumbe nje Pastor Mjosi njengomuntu owaziwayo noyisibonelo kwabanye, ikuphi okunye ongakululeka kumphakathi ekumene ifana nazo lezi iziphi iluleko ongayidlulisa wena uqobo lwakho? Mfowethu, asikho isiluleko engingathi isiluleko engingasidlulisa ngoba lana sikhuluma ngomuntu obuya ezweni langaphandle okutholakalile futhi mase verify ukuthi uhleli kuleli zwe lethu ngokungemthetho owenza into enyantisayo ebhlungu, so awukwazi kululeka umuntu ukuthi lebona khona umuntu angaphandle kumele abaleke. Kumele ukuthi bazi abantu ukuthi lento biphushwa imarch and march methi labantu abahambe ngomhla ka-30 bekuyiqiniso. Lento ekhulunywa ukuthi imarch and march izinophobic sekufanele manje namazwe angaphandle abone ukuthi wobani abalwa nathi. Abantu bangaphandle mebela eSouth Africa bafike banethezeke kakhulu bagcine sebe-comfortable ngale ndlela ukuthi ukugwaza nokudubula nokudayisa ama-drugs yinto e-right. So yingakho-ke sithi leli cala-ke liyisifundo sokuthi labade beyibukela phansi into ye-march and march beyitshela ukuthi i-march and march ilwisa abantu bangaphandle babone ngenye indlela manje abantu bangaphandle abalwisa abantu base-South Africa ngoba njengamanje u-1-0 South Africa ina-0 abantu bangaphandle bano-1, so okuyinto-ke engasiphethe kahle nesingayithandi. Asibonga kakhulu isikhathi sakho. Siyabonga.